Muraho cyane nanone. Mu bana bacu batatu batsinze, uwa gatatu watsindiye amanota 38 ni Réponse. Amashimwe cyane kuri Réponse. Ende mwambike konti kwifotoza na mama Karabaganza ngeza envelope yiwe. Ngegere hafi kugira ifoto kuri bana aho ngaho kuri bana. Thank you. Amashimwe cyane kuri Réponse bari cyane mwanya wa gatatu. Ufata ifoto. Thank you so much. Murakoze cyane. Ya murakoze reka nanone twakire Bea. Aha, Hello. Hello. Guess who is the second winner? Either you think it's who? Either David. Okay, so wabaye wa kabiri akaba yatsindiye amanota a minute. Reka dusabe perezida wa Voice of Praise natambuka twambikira umudari. Perezida wa Voice atambuka, so wabaye wa kabiri akaba yatsindiye amanota 36. Okay, 96. 36. Oh, 6. Thank you. Akaba ari Munezero. Amashimwe cyane Munezero. Ifotoze bakambika umudari. Ifotoze bakambika umudari. Amashimwe cyane kuri Munezero. Thank you so much. Ifotoze na Munezero. Murakoze reka umwanya wa mbere turasaba chairman wacu n'undi umuyobozi wacu atwambikire umudari wabaye mu wa mbere. Reka dusabe umuyobozi wacu wa judgment team. Before announcing the winner, allow me to say this. Ikintu cya mbere ndabanza gushimira le patron once again, le boss. Mama mashini nuko tararangiza. Mu by'ukuri ndashimira Papa Legend Oji and his brother, Dr. Sam, for this fact has brought the entertainment of our community. Banyamulenge, nukuri tugomba kubashimira kubera ko nibo batwicaje hano. Ikindi rero ndangiza, let me tell you guys, on a change pas l'équipe giga, mukomereza aho ngaho. Ndangiza rero, on behalf of the race, on behalf of the judges, ndagira mushimire uburyo yatwizeye, hanyuma in a particular way arambwira ngo genda ushakire abajudges bakwiriye. Tugerageza kuvuga n'abandi bamwe ntibabona imyanya, ariko finally tuza kugusha kuri abagabo, the able judges babakomeye amashi and the qualified ones. Hanyuma muzukuri ndagushimiye kuri icyo cyizere, for that pour cette confiance. Hanyuma rero, allow me to announce the winner of the day.
kubanza ukagira turisika ndagira ngo mbabwire abo batandatu bose impamvu barinze kuza muri rushanwa nuko bari bafite icyo barisika kandi icyo barisika ni ubutunzi bukomeye n'impano zabo z'uburirimbyi ko ari batandatu nibakomera amashyi. Of course bazaca umugani ngo abahiganwa ari benshi umwe baba yigizakana kandi n'ubundi nubwo baba bishaka baba bafite uwa mbere rero tugiye kubona umusoro munsi si uwundi ahubwo ni uwitwa Sabahina Ifoto y'urwibutso ifotoze the winner. Thank you so much. The winner. Thank you. Asuhuza abajaji agafoto n'abajaji the winner. Thank you so much. So araita avuga ijambo nyuma y'agafoto k'abajaji. Digi turagaboroheje akantu gato k'isibo gato cyane. Mwakoze cyane. Mutwemerere abajaji basubire mu myanya yabo. Reka twumve Digi uramuha microphone atange remarks yiwe and then duhita tujya mu cyiciro cy'abandi ba football. Mwakoze cyane. Agira icyo avuga. Mwakoze. Ndashimira Imana n'abantu bake. Cyane ndashimira wateguye kino gikorwa Papa Agent n'umuvandimwe Dr. Sam. Imana ibamugisha cyane. Nshimiye abantu twari dufitanye gahunda uyu munsi. Imana ibagire neza namwe kandi courage. Nshimiye abajaji ndabubaha cyane kandi ndabakunda. Nshimiye abanyamuhanda bose n'abantu bose bari baje hano. God bless you all. Murakoze cyane. Thank you so much. Murakoze cyane. Aha. Reka dukurikizeho icyiciro kindi cya kabiri. Turaza kwikorana nabo na cyangwa n'abandi bano hafi. Akaboko we. Meze neza. Okay, thank you so much. Hano